povratak u Hrvatsku međunarodnim ratnim zločincima iz vrha ustaške vlasti. Ukida se ćirilično pismo u srpskim oblastima. Događaju se neshvatljive smjene, prerana penzionisanja i otpuštanja Srba iz milicije, sudova, škola, zdravstva i drugog. Vrši se etničko čišćenje Srba iz svih državnih ustanova. Preko radija se objavljuju potjernice i pozivi na svojevrsni linč sugrađana srpske nacionalnosti. Da li je ovo demokracija, gospodine predsjedniče? Da li dozvoljavate da završi misao? Pokušaj članova Srpske demokratske stranke, predstavnika srpskog naroda u Saboru Republike Hrvatske, da se suprotstave takvom razvoju događaja, bili su uzaludni. Specijalni odredi hrvatske policije ulaze u srpska naselja u Krajini i silom postavljaju šahovnicu, zastavu pod kojom je vršen genocid nad Srbima. Hrvatski sabor najavljuje odcijepljenje od Jugoslavije. U ljeto 1990. godine Srbi iz Krajine organiziraju referendum za kulturnu autonomiju, pokušavajući da mirnim putem i demokratskim sredstvima spriječe nadolazeće sukobe. Razložni zahtjevi Srba se rezolutno odbijaju i odgovara se pojačanom represijom i potpunim ignorisanjem političkih stavova srpskog naroda. Narod Krajine na Svesrpskom saboru formira Srpsko nacionalno vijeće Krajine sa svim ovlaštenjima vlade. U Hrvatskoj danas vlada tiranični parlament, a on je tiraničan zbog toga što niti jedna socijalna, pa niti nacionalna grupa koja je u manjini kao što je srpska, ne može kroz taj parlament provesti niti jednu svoju ideju, niti jedan program. Hrvatske vlasti tajno naoružavaju isključivo Hrvate, prvenstveno pripadnike HDZ-a, i formiraju se partijske vojne formacije. One se obučavaju i pripremaju za nasilnu secesiju i konačni obračun sa Srbima. U Ukrajini se stvaraju lokalni organi vlasti, milicija i u cilju zaštite postavljaju se barikade na prilazima naselja. Isključivošću politike vladajuće stranke HDZ, bezmalo čitav srpski narod pretvoren je u opoziciju režimu. Hrvatski sabor bez legitimnih predstavnika Srba svojom odlukom od 25. decembra 1990. godine srpski narod kao konstitutivni narod bivše socijalističke Republike Hrvatske proglašava nacionalnom manjinom. Ovim činom srpski narod Krajine izgubio je svoje pravo koje je stekao još u Austro-Ugarskoj carevini kada je služeći čitavoj Evropi kao zaštitni bedem od Otomanske imperije dobio slobodu autonomije i status političkog naroda još prije hrvatskog naroda. Ovaj prostor naseljen isključivo srpskim življem nazivan je vojnom krajinom, a Austrijanci su smatrali Srbe za jedan od najbitnijih stožera mira i odbrane u Evropi. U vrijeme Drugog svjetskog rata okosnicu borbe protiv fašizma u Jugoslaviji činio je srpski narod. Veliki doprinos tome dao je narod iz oblasti Krajine. Poslije rata, zahvaljujući komunističkoj vlasti, administrativna teritorija Republike Hrvatske je proširena. Prema Ustavu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, hrvatski narod je imao pravo na odcepljenje, ali uz prethodnu saglasnost svih konstitutivnih naroda Jugoslavije. Republika Hrvatska kao država hrvatskog i srpskog naroda pokušala je da konstitutivni srpski narod pretvori u nacionalnu manjinu. Odgovor srpskog naroda u Krajini je bio: ako hrvatski narod ima pravo na samopredjeljenje, onda se to pravo ne može poreći ni srpskom narodu. Mi smo u krajnjoj liniji politički narod i mi smo formirali političke partije, mi Srbi u Hrvatskoj za vrijeme Austro-Ugarske, prije nego što su to činili Hrvati. Prema tome, mi smo politički narod stariji od hrvatskog naroda i ništa drugo ne tražimo nego posebno